आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipurda numit kharin yasta leptana surkhiba nong na miyamgi mahuksa gi punchida sauna akaibe pire turil sing imai sing khudong thiba thaki mathakta chele akutpa mafam sing ising thumjin khre Nipan suba annual ningma conference musu India towards a 7 trillion economy by lising ani kuntra haibasida hauji Manipur University ki court hall da seminar ma pangthokli Gृहमंत्री अमित शाह ने हाईरी नौना चनरबा क्रिमिनल लॉ अहुम असिना मरा लेरबा मियोइसिंग अतेनबा मतंगी मनुंगदा मखोई फंगफम थोकपा दंदीसिंग फंगहनबा ngamgani amasung नौना चनरबा क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता की मखादा अहानबा एफआईआर मा रजिस्टर तौरखरे Manipur da leptana churkhiba nongna Imphal mayol da selba turel sing yauna raija asigi tongan tongan ba mafam sing da selba turel sing imai kudong thiba thaki mathak da sele ngasi ayupung nipan makhai phawda raija asta chukhiba nonggi sang asi Imphal airport da millimeter humphum da 10.9 ukhul da millimeter yankai tare 10.9 kamjong da nimphum manga Tamilong da nipudo 10.9 Bisnupur da Contrato 10.3 Churachandpur da tare 10.3 aduga Sandel dana mga 10.2 gi sang da nong suki haina Meteorological Center Imphal na hairi Turel sing ising imai wangkhal lagli ba asiga mai leina na Imphal West Jilla gi District Magistrate na thokpa Cherola mada hai Jilla asi phawduna chele bamroi ba Turel kudung thiba thaki mathakta chele nong asina maram oidna Imphal gi Mahabali laisang ising thumjele hairi Med Department na lalba numit mga ni asida akan manong sugani hairi Imphal Turel amasung Nambol Turel gi mapal da laiba singna Turel torba sing kayak tuna isaw thorpa yabagi phibam laibana section na lainaba department asina makata na phongdokli Marak ashta miyam gi punchi amus lanthum kan mangamna bagi damak sarkari mai lainaba loisang sing DC office police station na tragana water resource department amus atay mai laina bibhag sing da pau pubirang na bakhang halli Imphal Jilla gi deputy commissioner thokpa Cherol amana Raija sta hauji oiriba nongsingi phibam asi yenglaga Jilla asigi miyamna isaudi ngakthokna bambasung section na laina ba khangali haukhiba numit kharini asida leptra nong surakpadegi Imphal gi akutpa mafam sing paksada ising thumjin khre masina maram oiduna miyamgi mauksa gi punchida chauna kaiba thokle aikhoi gi paumina hai mamangi isawi awaba kudong thiba loidringai da anoba isaw amamuk mayuk nagadra haibagi mipaiba miyamda poknari Imphal manung akutpa mafam sing ising thumjin khre mafam sing asida hanadagi ising senpham leitabi kudong thiba mayuk naduna leiribani mari leinaba singna miyamgi mipaiba asi kohanaba thorang sing athu matamda lakot haningbagi apambasu miyamna phongdoknarakli lagliba numit mangani esta sugadwa nongsingi phibam yengduna Bisnupur Jilla gi oinesu Jilla adugi miyamna section na leinaba deputy commissioner ngarang thokiba Cherol amana khanghalli Amaromda Sanapati amus ukhul Jilla gi mafam khara akak araw galoinena centimeter kun gi jangna nong sugani hairi Jilla ani esta orange alert lauk thokre Jilla ani asida lagliba numit khara nesida supak taknana nong sukhigani Tamenglong Kangpokpi Kamjong Tengnokpol Sandel Ferjol amasung Jiribam da su hayeng phawba akak araw galoinena nong sukhigani hairi None Jilla da su isa wasna maram oiduna miyambu mikupna hom sing lainaba amadi miyamna tawgadaba thawdangsgi matangda Jilla adugi deputy commissioner Cherol ma thokre Cherol aduna hai numit kharani asida nong kahena subadagi isingi imai wangkhalakpana khanghaudana isaw thorpa yabi oithokpa lay masigidamak miyambu section lainaba khanghalli makhatana chingning khairko yam pham singdagi miyamna lamna laibina basu deputy commissioner Cherol aduna hairi Jiribam Jilla da lanjina duna relief camp ta laiba miwi singi lanthum ayengi matung ina ngak chenduna thamnaba lakhot pa yaba thabak tarom sing lakhot nabagi damak tha sigi manga phawi manung da mai laina basi sakne besilangna ba Jilla adu deputy commissioner thokpa Cherol amada khanghalli Cherol aduna hai masi supreme court na Jilla asigoina mayum thadoktura lanjina ribi miwi singi masa gi lanthum singak senabagi damak Manipur Sarkar gi secretariat main resource department da pirak pa hukum amagi matung ina thorang asi lakhot lakpani Nipan suba annual ningma conference amasung India towards a 7 trillion economy by lisingani kuntra haibasida
नुमित 2 की ओइबा मिफम अमा हौजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट हॉल दा पांगथोकली मणिपुर यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एलुमनाई अमसुंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अनिना पुन्ना सिनबा थोरम असिदा सेमिनार सोविनर कंगलेपाक बिजनेस रिव्यू जर्नल अमसुंग रिटायरमेंट प्लानिंग हाइबा लाइरिक सिंह फोंगनी थोरम असिदा राज्यपाल अनुसुया उइके मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र सरुप यारी राज्य अस्ता तंगदु लेता पुरकनबगिदमक सिक्योरिटी फोर्स अकन बथबक लौखटली सिंह अमसुंग तांपाके सिंगदा मफम सिंगदा थीब होमबगी थबकसु लेप्तना चथरी बिष्णुपुर जिला की कुंभी पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा तेराखोंगदा ngasi अयुक असत औसिंग चेक थौबगी थबक चतखी अदुमोइनमक मिफा मिपुनगी पाउदी लैते ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी गृह मंत्री अमित शाह ने हाइरी ngarangdagi nongna chanaba hauraba criminal law ahum asina leibak asik oiba criminal justice system da kumang chauksin ba amadi matamga sunaraba awonba kya purak pangam lagani nongna semlaba criminal law ahum asigi matang da New Delhi da ngarang pangthokpa pawmising unaba amada Gृह मंत्री अमित शाह na hai anoba law ahum asina maral lerba mi singbo maral gi phangpam thokpa dandi aten matamgi manungda phanghan bangam lagani Sri Amit Shah hai mamang na chanaramba lo singi matung ina पुलिस खक्तगी हकपुंगाक्तुना लाकली अदुबु हंदकी अनोबल लो असिददी खुदोंथेबा नंगलिबा मिवेसिंग अमदी वाकत थांगलकलिबा मिवेसिंग हकसुंगाकनी गृहमंत्री अमित शाह हाई अनोबल लो असिना नुपी अमदी अंगांगदा चथबा क्राइम सिंगदा अखनबा मियंग थमली लो सिंग असिना मोब लिंचिंग गी मतंगदसु अखनबा नीति नियम कया यावरी नौना चनरबा क्रिमिनल लॉ अहुंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा भारतीय न्याय संहिता BNS के मखाद अहानबा FIR अमा हैदराबाद की टर्मिनल पुलिस स्टेशन दा रजिस्टर तौरखरे सोशल मीडिया थागत वरोल अमदा राज्य की DGP रवि गुप्ता ना हाई तेलंगाना पुलिस ना अहानबा ओइने BNS की मखाद FIR अदु डिजिटल की खुथांगना सही तौदुना केस अदु रजिस्टर तौखी पावदुना हाई ngarangdagi chanaba hawkiba anoba ain asigi makhada FIR under section chani marfu mathoi amasung MBA ke section marfu clause amasung sam 103 ki makhada number plate yaudana gari thobuga mari lainana case adu lokhat khibani Assam ki lawu singu mantri Atul Borana ngarang New Delhi da केंद्र की लघु सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनदुना लघु सिंगु लमदा हेना कुमांग चौक्सिन चंगहिन मंगमदबा कुमना खनक्रे उनबादुदा आसाम द हॉर्टिकल्चर यावना लेबाक लेहावगी फिबम फगलहनबा स्टोरेज कैपेसिटी हंगलहनबा लघु सिंगु मुसिंग लौमी सिंगी फिबम फगलहनबा यावना तोंगान तोंगान बहिरम सिंगदा वा खनखी श्री चौहान हाई आसाम द लौमी सिंग अमसुंग लौसिंगु के लमदा थबक तौरिबा सिंगिदमक केंद्र सरकार की माइकैदगी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप अमसुंग ट्रेनिंग पांगथोकपा यावना मपुंग फाना मतेंग पिखिगनी महाराष्ट्र के नासिक जिला अरीबा आर्टिलरी म्यूजियम अमन नौना सेंदोक सादोक्तुना कुमार रमनगलम आर्टिलरी म्यूजियम हाइना खंगनरगदबा म्यूजियम अमा ngarang संगाख्रे म्यूजियम असिदा कारगिल लालगी मतंगदा 3D सिनेमा ओतुना येंगबा लाकदरबे मयामदा अनोबा महौ अमा पीगदौरी म्यूजियम असिना आर्टिलरी सिंग लेबाक असिगिदमक होनरंबा अमदी लेबाक असिगी मिलिटरी ओइबा लमदा मकोइना कथोकलंबा अमदी लौरम थौदांग कयाबु मयामदना होनना मयेक सेना खंगन मंगमलगनी सानबगी पाउदा UEFA यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप दा पोर्टुगल अमदी फ्रांस क्वार्टर फाइनल संख्रे ngang सानिखिबा मैच अमदा पोर्टुगल ना स्लोवेनिया बो पेनाल्टी शूट आउट पांजल 3-0 दा थोइखिबनी हौजिक अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हन्ना मणिपुर निमित खरिने असदा लेपना सुरखिबा नोंगने मियांगी मौसागी पुनसिदा चाउना अकाइबे पीरे तुरेल सिंग इमाइसिंग खुदोंथिबा थाके मथक्ता सेले अकुटपा मफम सिंग इसिंग थुमजिनख्रे Nipan suba annual Ningma conference to India towards a 7 trillion economy by Isingani Kuntra Hivers the Hauzik Manipur University court holder seminar ama pangthokli. Gृह मंत्री अमित शाह ना हाइरी नौना चनरबा क्रिमिनल लॉ अहुम असिना मरालेरबे मिसिंग अतेन मतंगी मनुंगदा मखोगी फंगफम थोबा दंदी सिंग फंगन मंगमगनी अमसुंग नौना चनरबा क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता की मखादा हानबा FIR अमा रजिस्टर तौरखरे पाउलोइजरे